Nay, anya man dagita ginatgatang mon Marsaw. Nagadumanan na natnatang. Kadi pala naibus dagitay natang ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagitaw Tra amumot nga sulat sidsidak dagita natang. Natang amin na nakarga jerep. Natang kan prutas. Awampay karni mo tagatangam. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mo. Amumay tajak agsidsiday ti kakasta. Tajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karney. Agsida ka mo't auray sagpaminsan lang. Agsidsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita ket ubing tilangak. No idilig tirupan di tirupak ket kasla manang ka itikin si atawan. Kasla anak nakpay kid din Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mo laang dayta? Ken kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngem kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaen. Ken makaputo takpay iti lima no agbinulan ka pa'y siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpatinggamit la iti sao-sao. Aramid ti pakakitaan, Marsaw! Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pa'y laang. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agunkunay. Awan nga minti exercise mo. So akas na. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gungunay kaw. Ta nasustansya nga may nagitikan ka na. Kastaw itagaw-gaw. Napartak ti garaw. Na. No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Ta mabisi na kaon. Siyak dito yan. Ay unay ka dagito adingwanan ayah. Tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay mo ti kasta panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis. Siyak ti masikura na mangkit kita iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay, sus. Depende dahi tayo ti tao Kastaw ti agwalis. Nan, jag mo na ta. Kastaw Kastaw nagpardas na na mo ta buntog mo manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalays. Tada pa aramida ki jay kusina. Marihuanay, gumatangak pa iti asukar ken kapay. Ay, mabit laang pare Marso. Ay na, unay mo dayto nga uyukan naggatal ti karabugog ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkasok pare. Ngam agimbagak mo't laang tanag tumarakon. Ay, sos. Lukas ta nga agsakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram na iti customer mo iti kastangar aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pay. Ay, jak pala nga rod gumatang maray ta delikadaw. Narigat ni maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na. Ngam jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak amatamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito nung naimbagan kaan. Tanangam mo't basit ti panagsasaom iti sabali at tao Marsaw takababain. Ibagbagadan anak ka-artika. Gapoy tar aramidem. Takarugit mo ti pada matao. Liklik-likak laang tagsakay. Apay sika, no ada kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kaya't maor ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabis ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw.
Jak pa'y kayat ti matay. Sa jak kayat ti agsakay. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga chimpo mo ti tumangad iti barsa nga di mo mabalin alapdan. Oo, depende da ita iti tao. No amuswam ti bagay, baybay am ngagsakay, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau. Umatid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaon tanay, aldawan. Sa paag man ti agpasada itatap no makaaduak. Nay, kita manan ti panagmanehom Di ka manan agbalin na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok tinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga roda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nana. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw sa di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isang lang mo dito yan na bumaba akon. Basta kumpot kayo, nana. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho itinabuntaw. Kapat! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas lakim maro matikin na kaskasiro yung ngagmaneho. Ay, dayta te pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Uming ngamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo mo. Ay na, veteranon a driver to'y amam. Te sa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang. Kita mo to'y kudil ko Kasla kudil ti agtawon lang ti 40. Super healthy ngamin amin ngay papaunag kao. Dayja iti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga rudain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jak tay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubingak. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Ken kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga ro ti mangibagbaga kasla inauna kanunin nangamda kayo. Dahi tangarot kahit. Naimbag nga raw, di baga kasla nanang kun jay inam anak ka. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit ditimangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, marihuaneng. No talaga, chimpo mo ti maustal. Chimpo mo na talaga? Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen Kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad dang maun. Nga rod makapasuron nga rod day jay nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pay. Ipasikat na napig sa kanulat nga uray lakayan. Mangibabain day jay alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mo, inaldaw agbrasak. Kasto talaga ti kolor to ngipang ko. Yellowish. Wala nga once adilang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kita am kanyak. Ang brasa kitag sapa. No oras ti merienda. Pangal daw. Inton oras manen ti merienda. Ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo. Mangirarit ka mo iti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y ngagdigaw si Timay sa ngal daw. Si Kangay, manmano kang agdigaw.
Saan ka man nagdaldalos iti bagay? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam din lawam. Ibagbagak laeng ti aramidem. No kayat mo ti agbyag iti napaot, ay wanam ti bagay. Dalusama ka na yaon. Pati nagitakukom, di mo amo adalusan. Nagngingisit da eh. Kita man to'y kukaw, nagdalaos. Ay na, mansa, ti bulong daytoy na imansa dito'y kukuk. Kat no naman sa anan, di mo dalusanan. Bye-bye amaw, nakasta. Kanun gayam. Agsinataman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulas kan pungan kaw. Ha? Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kaw. Ta di mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan maw. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Jak amukang ka. No makisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kay di pay Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapa nga agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya, nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursorotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos may. Karugay na pa'y dataon. Tako na mala na sino akadalusan ang nagsasaaw. Agasam ta minuminuton sa mga alkohol. Ang uray na anad kadagiti ipapaunag na no saan mo tanaanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw akijamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat tang agmaneho. Matuukan ka no ngamin no nabuntog ti panagpataray na. Kat di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo lata. Oo, madam. Aliglado. Iti sentraw. Ne, payakas dyan pa nagsao ni Marso iti cellphone na. Kasla ipitan na ti busis na. Sige, madam. Agyan mo na. Bye. Oy, Marsaw! Payakas na tabusis mo. Kasla may ipit. Apay, Tilamad manlaw mo, mart. Siyempre, no umubing tiro pa, masapol asumuro ti boses. Naa! Kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros. Arkilaan na kanaw, dahil tulod ko ijay kabangibang abarangay. Asino ang madam dayjay ngay? Apay nga mo na tinumber mo. Ay nabayagan, pasahiros ko na jay. Nabayagan, ngagpatulod kanya. Ay, di ka gar-aramid, Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka! Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan? Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaisuna na pigsaak pay. Sanak ngagsaksakay. Matayak iti disgrasya. Ay, saanan? Ay nagadong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon. Siyaklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak, Marsaw. Jakpay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nakamatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, da kayo man ti arkila kapag luganan. Itulod dak iji ilay ta at dasarakag. Ay, katuwad saan mo ta siyak tinakapila? Sana balay, tempakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan amaraw.
Siyak pa'y matikunam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisiara ka na yung nagpataray ka. Ay, si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaan dagitay kanayon nga agdardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Uno tay adasamsambutan na. Siyak ti ayaban da nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kindi agidadang iti pagdigos ka tanay. Natapo kanakmanan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na utag basa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita kat napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamong nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga aywanak ti salon at kau. Jak kayat ti agsakay, jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Esos, apay adi nakrinieng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan mi ija pasayros ka. Nay, alas 8. Kahit apay amok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga, agdi ko sagbait agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw ka. Mabitla na ita. Kaya na ita. Mala, itimplan ako ni ti kapek ta. Igupak no malpasak ng digos bakit. Mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros ka. Tagalan ti amangtad ititip na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron mo ka. Bertikak manlangan nga rekurbaan. Namasaman ka. Nanang, darasan niyo, mapantayo dyan ospital. Ay naday to yan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masuro na kamadanagan anak kao. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang di ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang Marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakat. Nairista ropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti sugat mo. Kat, nagitay dalam, kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Kahit kumusta di nakadungpar ko ngay.
Jay la kanulugan na tinadali tatang. Ngam jay tao saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiag. Naanad kayong agpayso itikan kanan tadiyo kayat tagsakit. Ngam di kay nagananad ang nagmaneho. Awan useless ti pa nagday-diet yun nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito yan napasama kanyak. Ang yaman ak Diyos ko. Tas ibibiyagak pa'y. Tangay na imbaga na kaon. Agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay. Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kas jay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Sa nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Kamakamo ka nga rod Ang ure kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka manan agbali nakaskasiron. Wain bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadaktaon akanayaon. Para! Papananyaw na. Inak man makichinda. Kaya't siyaon ti makilugan kanyak. Una, tasanan at tricycle ti man manihom baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Tanabunbuntog basay. Sana ka matay iti nervyos. Ay wain. Jak kayatan ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanaimang. Mahimay at ti bisikleta ta exercise kumatlaan ay. Ay katuhan na. Mala mapantangarudan. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog mo't launay marasaw. Ay, pasang at dito'y nana. Narigat ti agpidal. Ano sa nyo labasitain? Ay, muna yun dagita tao. Nagatidug maasin na ay daytan. Naggapo man na ya. Ha? Magibabain dagita kapag yan. Ibabain dati apelido may. Apay man na ya. Che putot ni kabagis ko Sini ko ganda. Ngam intarayan tinakasikog kwa na. Anya? Nagloko mo iday jay alalaking. Ha? Jay ko idi mo kaanakak Saan nagpampanunaw? Dayta ka nga men tabarkadista. Bulak bol abin na babayan. Alaka, yan nga raw, talaga kastaa. Ha? Kas jay man jay kapsat nan. Mangibabain na gijay tao. Uray kumano saan da nga apelyido ti apelyido idi balasagak. Mangibabain na gijay akaanakak. Ala, bay amada bayaw ti mang problema iti dayta. Isupay pakariribukam dayta. Kaanakak dayjay. Isu adakkel ti karbengak makibiyang kadakwada. Jak kayat ti araramidon da. Ta, ibabain dalaeng ti pulimay. Nanang, nadamag yun ti may papan ka ni Uncle Nardi nga kabagis yaw. May papaniti anya. Binugbog na matkano di manugang na idi nagiinom da. Anya? Haday, suda man na intili na unting ngiwat. Dagiti marites dito'y lugar tayo. Katuwanan anya pa ngay. Amo yung matan dito'y lugar tayo, lay mapayag ti daga. Ha? Magnibabain day tao.
Kapsat ko pa'y mo nga raw. Kas jaman nga talaga ti ugali diya kabagisyo. Iso nga ibagbagada nga puliyo kano ti terror. Ay! Di na kiramraman dita. Tasaan nakateraw. Kakaasi ak ngagsingsing pa'y ngam kastaki din ti bagbagada. Ha? Mangibabain to mo da jaya kapsat. Dadaulan na ti reputasyon ti puli. Wan nga ron Ay, wan gayam, ada bisitak no malam nanang. Sumangpat manipod ija abroad. Asinaw. Jay boyfriend ko. Nay, apay. Sa bali man ti boyfriend mo Carla. Wan nanang, imbrek ko ni Dario. Nagmadi matiugali na. Anya? Ay, wala. Anwam ti gwapaw no nalas mo ti aramid na. Isina mo na. Wana, uray no masikuga kat jak ikamati si kuko kanya na. Ha? Masikog ka kunam? Wan nanang, ngam saan nga balita damat baro nga boyfriend ko. Ada mga langon iti si kuko. Ha? Ay, nukas na. Amunan, masikog ka. Wan nanang, kat awan na niya man na kanya na. Ay ayatan na kanulata. Na? Kahit, anyat plano na ngay. Ikasar na ka? Wan nanang. Ay, nasaya at anyat trabaho na ijay abroad ngay. Driver nanang. Iso nga tulungan dak nga agdalos iti balay Tapnuhan nga kababain iti boyfriend ko no may agpasyat. Ay, Pilar, mabalinti umutang. Ha? Ay, una na. Anyat utangan nyo ngay. Asukar, kape, gatas, mantika, ken bagas kuma, balasang ko. Ha? Ay, Nay, di mo samo kaya ti agpautang, Pilar. kuha ngaming nana. Numabalain, jak ko maagpautangan. Tan nagadupay ngamin tisan nakabayad iti utang na. Na, apay, asino dagiti adda utang na aya. Adu, nana. Adu kayaw. Ay, unay mo daytan. Ta iridis mo pa'y ta panangibagamay. Apay, dakelao na yun aya ti utang ka. Ta apay masapol nga iraman na. Ha? Basit mo ala ti utang ko Nasurukla sa nga ribaw. Wala. Ngam nakabaybayagan da nga utang yung nana. Ay, agtal na ka. Saan asyak ti pagpupudutam masingiran? Dagitay dadadakal ti utang dati singiram. Napay, asino ay ti kadakalan ti utang na dita? Ni Berlin aka-anakam, nana. Nasurok a 10,000 ti utang na. Anya! Ay, naglukon day jay a Berlin. Mangibabain iti pulay. Alalala, bayam, takasaritak tuman. Masapol nga agbayad iti utang na. Tapno di na ibabain ti apelyido may. Mangiramraman. Ha? Oh, anti ilang. Nakaumay kayo, Met. Sumrek kayo, ha? Sanay. Umay ko la ipalagip ti utang mau ijay store ni Pilar. Tasika mo gayam ti top 1 iti utang ijay. Ha? Kano ka ngagbayad? Nagan mau tinakamarang mang ijay listaan. Sika ti kaadwan iti utang. Ibabain mo ti apelyido kay di balasangak. Nga apelyido ti amam. Nga apelyido mo tain. Kwanti, jak pa'y ngamin nagsweldo. Kababain ti kasta nga raramida ang Berlin. Agbalbaliw ka man, tanay kababain. Ada nasawam, hanggang mangutang kapailaan. Auntie? Kita nyo mabasit tanay. Ado, ti maibabain iti kasta nga raramida nyaw. Adda kami akabagyan yaw ama ibabain. Inkanto agbayadan iti utang mo. Tapno saan ang nakamarangmang jay apelyidom ijay listaan ni Pilar. Kababain! Uwen, auntie. Mapanak to into nagsweldo,
Hello, napintasan nanang ko. Ay nabartok ka man ay. Sige, sige. Padasin na nga ang tanda. Agwalak man eh. Malala, sumra ka nga rodan, Rio, anak ko. Alala, umaykan. Saan daro mo anak mo't lang. Umayak na, dumawat iti kwartayo. Igatang ko man iti buryas. Ha? Anwam tiburias? Tarak na nga. Agtarak ka na kiti buryas. Tapno, adan to ilako. Bayadak to malang no makalako ako iti baboy ko. Nalan. Kwartayon, nanan. One kwarta. Ikandak. Wano buong ti sarming titawa. Ha? Toy. Na. Ay, di mo pidutan day tabatuaan niya kala. Kwarta, wano buong tawa. Ay, na. Anak ko, sige. Mabitlaan ta, ikan ka iti kwarta. Kate, nangalaam nga itintid mo kwarta. Ay, tay impadulin mo anya pa'y kuma. Anya, kinupaggatang ko iti grass cutter, day. Bayadan nanto kan humulaang sa Ay. kumbaga na. Agrom na dyan anak mo. Taamin nakigawan na. Itid mo maamin. Kahit nagdadaal mo nga rod no jak ikan. Ornongak day paggatang ko iti grass cutter. Bayadan nanto kan humutlaang intun makalako iti baboy. Ta igatang na kano iti buryas dayjay. Agtaraken kanaw iti baboy. Patsyamay. Kasladi ka pala na irwa mi anak mo. Ano mabartag? Tila'y bagbagana negosyo. Ngam awan mo maruglog yan na negosyo. Paggatang na iti arak ko na maa. Ayan tay nobyom ngay. Kuna man no agpasyar dito'y balay. Napuspon, tatang. Tabiglamat nga na-cancel te flight na. Anya, kahit ti amati si Kugmaw, saan nagpaparing na? Saanan, tatang? Baybayan yun manda dya nga tao? Saan nga balita na singpat mate agda mga nubyok? Ay, alangonan nanto kano dato si Kuko. Ibilang na nga kaspudpud no nga anak na. Masaya nga raw no kasta. Taman ba no ti kasta lalaki? Kahit anyat plano yung ay. Agkasar kami to kano, ngam urayan mi pa lang nga makapas ngayak Lalaki. Sapay la ko mga road, ta maipatignan taw ti anak mo. Lumabasak pa, andi ilang. Ay, mabit man lang, Sharon. Ha? Apay ka di, ante? Ay, pudno aya nga inuman ka na ti pagtrab-trabahwam, ijay ilay. Wen, ante. Inal daw nga ro titip ko, ijay. Tagalante nga men, dagiti customer me, ante. Ay, ay, awanin sa balay, master kam at trabaho, Sharon. Ha? Ay, bastusun da ka, dagiti lalaki, ijay. Apay, awan dili ka di sa maya. Ante. Kababaid. Si kalat pagsasaritaan ang dagiti tattao dito'y lugar tayo. Beer house ka nulang ti amo mapagtrabahuan. Ibagbagada pa yan na tila pakisangsangwam alalakin iti ayan ti trabaho. Ay na, customer mila ang dagijay, ante. Ay, uray pay, kababain. Apilyedok, idi balasang at ti apilyedom. Takabsat ko kat nga raw ti amam. Isu adi ka mangibabain, sika, Sharon, Ante. Hala, pumaraw kay Jay. Ta sumapol ka iti sa bali a pagtrabahwam. Ibagadan tuki, di na pulit tayo tilalakain na babae. Ay, saan mo't, ante? Basta pumanaw kay Jayan. Restaurant ti Sirkam. Restaurant, wine. Di ka mangibabain, kunak na Pilyong mo't atay disinti a pagtrabahuan. Tapno di da ibaga asisikarodon ka abalasang. Uray kumano saan ka kabagyan ta. Ayos laeng. Angam. Apilyedok mo nga raw. Idi balasang at ti apilyedom ita.
Isu adi ka mangibabain, Sharon! Huwag! Nangag ko amin ngayong bagbagam ijay ka nakam itay ilang. Kahit, anya kumaita, no nangigmaw. Ada problema. Di ka lagbayin, di lang pakibibiyangam. Biyag datay jay, inka ka bibiyangan Nga oray ibabain dan ti pulimay. Ay saan ah? Kas jay nga rod may ti ka naatrabaho. Di ka baybayan dita. Mangibabain nga road. Agduduma alalaki ti katibtibol na. Ibagadan tuki din nga adda pulime ababayadan. Ay, apaw. Ha? Makauma katinaw. Day talamang tugtog nga kanyak tiar aramidam bay. Awampay na po utak kimampi ka mo kanyak. Kontrabida ka na yun tiar aramidam. Kontrabida ka. Ay, kontrabida akong kunam. Anyan na ya. Kaano nga tayo ang makapanunod sa asawa? Talaga nga takas dyan yan. Di na katan maikati kinalaing na ang makiblang itipada na tao. Habang buhay nga tamutan akas ton ti akim ko kas asawa. Paraan anawa iti asawa. Bakit? Magandang. Apa nakapanimid ka di tabay ti tawa? Anya pampanunutan? Ay, Anyat problema ako na. Ni Gina aputot ni kabagis ko amaneng. Apa ni Gina? Hay, masikog ka no nga raw. Anya? Hay, problema mo ti kastoy. Kasanula nga tanjay sikog na. Anyan tungay, ti ipakad na iti anak na. Kaawan mo trabaho jay nobyo na. Kan nabisyo ka na jay nakasikog kan kwa na. Inaldaw ka na ngagbartag. Anya? No day jay tumuji na nga main. Saan nga pampanunaw? Ay, mangibabain! Sus. Ma-stress ak man na no kastoy lang. Ay na. Bye-bye tabiyag da jay. Apa nga min ay atila pakibibiyangan bakit? Dakal ti pakibiyangak. Ta kabagyak na jay, lakay. Anak ti kabagis ko. Apilyedok idibala sa nga ti apilyedo da. Isu nga awan sabsabalay. Kay oray man. Adamot lagi ti dadakil na amang problema iti tayta. Hay, sana mabalin ajak makibiyang. Kaanakak nga raw. Jakap makibiyangay. Hay, ti dandanagak nga men kadjay sikog ni Gina. Ang mga no agbalinto ang malnuris ti ubeng. Ta siyempre, ta awan to ti maipakanda. Ta istambay mo dagiti dadakil na. Ay, apaw, na yun na ya, apaw. Ilang. Adaw, tinaskin na problema am dito balay. Di mo iraman na problema ti sa bala tao. Masurunak nga raw. Tawang pa'y limpyo mait, akakaanakak. Ay, ina, pasig damot amin a papaanawa. Nalang! Woo! No! Na, ay, sige, Na. tayo naksabtan ti anak ta. Nabartek man na si Mangpet. Ay, ina, apaw, anya laki. Anya na ya. Oo, na yun day tang asawak. Ay, nalae nga bang dilaw iti anak ti daduma. Ngumday mismo nga anak na. Di na mga madilaw ang lumay suraw. Diti ka diti balay da, Carla? Ay, wait. Apay, anyat masapul mo iti anak ko. Ha? Anak mo gayam? Parwaram ta anak mo. Tada na patig ngay bagakin ko na. Urayik ni Turuar tinalada nyo, ha? Na, sino kaya? Basta parwaram ta anak mo!
Na, sus, kabilin damutan di anak tabakag. Umay ka na, tatulungan tati anak ta. Naglukon day ta babae. Sino nga man dahil di ang babae ay? Pinaruhan mo ni Carla. Kadi mo maamaam mo lang dyan. Ay na po, basta umay ka na tayong tatulungan day anak ta. Bagbagan nyo, tanak nyo! Agawit asawa! Ha? Nanang. Hindi kaya tasawan day to'y Carla. Sino day jay ang babae? Asawa tinubyok. Anya, kayat mo asawain. Ada asawa ti bagbagam anubyam, Carla. Nanang. Sorry. Baka wanandak no nagulbudak ka na kayo. Ay, por Diyos, rumwaran na giti marites iti mabalay da. Ay, umay kan, sumrektan dito balay, tarasam. Ilang, agrobot ka. Intakitaan ni Riyong anak tayo di pasintaw. Anya, apay nga da ije presinto ti anak ta. Tiniliw dagiti pulays, tanagtakaw iti motosiklo kin alahat. Anya! Bakit? Nabalo din tanak ta. Awan maramidan tayo, tanakabasol mo't ngaming. Kat nimot Carla. Agpas ngayon iti mabiit. Anya. Nakabalo dun ti lalaki nga anak talakay. Katimot babae agpas ngaya balasang. Anda nga rog ngay. Anda ditan. Awan marami danta. Basong damit lang nga. Adi damit ngamin. Agpanunot iti nasayaat. Agpadadamot ngamin alasuke. Ayun ay matantigas-gas at dagiti anak talagay. Awampay limpyo mo kadakwada. Isungarot ako na adi ka adilaw ka dagiti kakanakam. Wano dagdo mapay akakabagyam. Takas jay ngarod dagiti anak tabakan. Wanod lagay sadag. Yakon makibiyang kadagiti kakabagyak. Mababait akon. Wala. Dagiti kid di anak ta. Ti pangibukbukam iti atensyon. Isuda ti dilawam. San ati sa bali a tao. Mainay-nayon na pahikid di pakariribukam no pakibiyangam amin makita mitaglawlaw mo. Pundot ako namlakay. King ado, ti maibagbaga, dagiti kakanakam ganyan ka. Taapay ka no amadilaw mo ida. Idinto tadagiti anak ta. Kat di mo ka no madilaw, wan no maisuro ida. Gusto nga rudo na. Nakaro ka ba'y? Alabayam, nakto agkid daw iti pasensya kadakwada lakay. Mababain ako na talaga. Rumwarak, Hilda, marabyanak nga agawid, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw, ta mga nuparbangon taon no makaawid Papanan nyo manan ayan, Nana. Hindak agsapol iti pagsayaatan balasang ka. Iso good luck ko ng mangkanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay, Nana? Good luck ko ng pay sa ko ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitan nakyaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makitkitam, di kalatan ag tagtagaray.
bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay na, uray siyak pari bunog. 150 ito'y nabati a kwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga ron Ada tumalimbabas anang isit apo sa itay itidalan ka. Ha? Kartaan siguro na dya amabakak mananita. Ala, intakit di agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay kwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan kan sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko rapisos. Ala, mapanta nga rudan. Ay na, talaga na imas di ka libre. Ay, ilibre nak tumat Syakla ka na yun, hindi mangilibre kang kabunog. Awampay na po utak ngayon libre nak. Ay, wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo ta na imot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kadisumat, girlfriend, gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamat, saan aya? Ay, wan ba't di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ti kontratam dito'y abroad? Agawi nagtol. Narigat mo ti trabaho dito eh. Okay lang ko maano awan narikrik na. Ngam adamat nga rod timpor nga an na yun tibagi. Wan agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi. Anyat planong. Kaya't kung arod matan ti agawid, agnegosyo aklangan. Barang makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw. Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat na tamat nanan. Agawid kami na pamanamalpas ti kontrata mi dito eh. Manula abulan ti uray na eh. Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro nanan? Nagsaritaan din ka ni Cindy Leta. Agnegosyon to kano ni Cindy. Agaplayak tumat siguro iti sa balya pagilyan. Ta narikat ti trabaho dito eh. Ang aginanak to pa eh. Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwartak ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw? Kwa. 5 mail anak kaw. Singsingiran na nga rodan. Nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Anak, tapawitan ta kayo. Ang pang-aasiyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-pawit mi akwar tayo. Nga mga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may ti babaunan tayaw. Sa nabalay, las day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, nga maawan mo't matungtong palyo akariyaw. Sorry anak kaw. Ala kayo nana. Api nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka de. Awang mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga mintagpay so kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rud kayat nga umutang ak. Binilin na pa yan dagiti daduma kakabagyan may adinak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda? Ay, awan na. Kunak, mangantayon ta nakaluto ako.
gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Uray siya gumatangak iti may pasada ajib. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Aduma ti napipintas a segunda mano. Una, kan ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Dahil sunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak Manong. Di mo ila Insan Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Si makit man ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihil na ti pangipawitan mi iti kwarta nanan. Ta iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Ah, apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo matmanang. Sino ba tinangibaga? Di yun amuin. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay may sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo dagita tattaon. Kaya't da kadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Amumin ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigrigatan mi ti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata, maawatan nyo reta. Agpawitak, ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traidor dagita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Dagita kakabagyan mi Impulong da kadagiti anak ka. Nalaing da nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak pay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Masol dagita kakabagyan mi Manakibiyang da nga main. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tagda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Dagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y maaraw. Saan na bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takas na tinaapal a tao. Guraan na ka nga oray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan, nana? Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing pa day ta ako Mario? Da kayon samot ni manggurgura kenkwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo, anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, ta siyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapul iti kusina kan karga ti ref. Grabe mo dagiti nga anak ko. Siyak ti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arasunday ta? Ket si kamat, pag-aayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama ngamin, Hilda. Ni,
Saan mo't anana? Itian niya ko magapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay, tempaw ida. Uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko ingatang ko iti sabon. Uray 5 gasaw, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayon. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor, gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nga na. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat kumang ay pasada. Ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta na. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta na. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo nga arudan tan 5,000 barawk. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo dito awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong Gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na, at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamang. Apay, nalipata maw nakatulong ka laang dito'y balay, may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang atap no amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yu kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka o tapno awan ti adu asaaw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahom ti siputam. Manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka matin, bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdis-kitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, may kasla saan tanga gayam. Ti agayam, ang tinulaw, saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdis-kitar. Sa inton at damadis-kitarak, makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak. Ibingayan kan tumay. Promise. Agruam ka mo, bonaw. Unay kato'y girlfriend ko na aya. Sarde nga nakaw na awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Akat agayim tamay. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak itan. Sige. Ngam mo ipaabak ha. Masapul apangabakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan. Mures siya nga raw na bakak may. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun raway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kama matag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo naktukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo nakasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang napanatawan. Awanan aday talaya, nalungtutan. Saan mo laganus pa'y ngamin iday. Oh, pambar. Mamati ak tulat tano adan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunog.
Ay naimbag nga oras mao, pare Karpyaw. Nay, Mari Olga, si Kamagayam, sumrak ka. Ay, ang yabanak pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak nga minti kwarta, kumpadre. Isaldak ko madya, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan ay da? Maray, saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, Mare. Ibo na gidya nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong ngagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay iduduling ko akwarta di ta, Mare. Malala, iyagmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak itan ti kwarta. Iyagmaw, taalaam mo ti tricycle ija balay. Alang nga ide ito balay yung ti pangyawatak iti kwarta, Mare. Ay, dituyan na, paray. Kaslawam mo pa nagtalag mo kanya. Iyawa mo dituyan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medyo balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andaryo ti tricycle da na Olga tata Karpyaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ka. Ipasada ka. Sayang mo, naka-istambay lang. Anya, Serbina, sinaldaak nga jak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, jaka mo Basta noon niya ti saritaan migin ni Mari Olga. Isulang. Sige, paano ko? Ala, Jesus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samot nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle lagi natang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan dagiti impundarmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Ya. Apay ng insaldayo. Insaldayo, adi yung manlaing pakada kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldaan niyo. Tayin tayo sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Jay mo tricycle, 3,000 laang. Unay kayo mutan. Tilar aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal yaw. Iso atila may salsaldayo. Sardengan yung aminan tigas na aramid yaw. Ipasubo na kayo dahil panagsugsugal yaw nanang. Manipo dita. Di kayo rumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay nga, adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Uy, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yung tirumwar. No di da kami denggan nga anak yaw. Nasay-sayad la pumanaw kami. Agabang kami, ti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak ni Hilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikarek, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo nga agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yun. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti saan yo ang magustuhan, anak ko. Oy, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaon. Makabanog matagpasada iti tricycle.
Naginana ka manen idi namin sa nakalman. Every other day, beton ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabannog nga raon. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano agpensyon ka lakay. Ngam saan mo't. Dahil tangarod kahit. Naimbag pa na itidaduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuya ka. Oray saan na agtrabaho at dalat ta kwartada. Ka talaga akasta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabanlog akaw. Aginanak mo't tantanay, lakay akaw. Siyak na't lakay nga agpaspasada. Pasi nga babaros na kita'y kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kanawan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, Uray sagpaminsan laeng. Iso pa'y timat gadam. Apay aya, apilitan na kagtrabaho. No kaya't mo di isikan tagpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka Aminom nga min istong. Talagang adasad-sadot mo. Nga uray idi ka ub-ubingang paylaeng. Kano masapul nga ibaga amin nga aramidom ide. Di ka aggunay no saan ka adagdagan nga agtrabaho. Sumanao ka manin ako rakmila. Di mamaw ti marikrik na. Ado ti an-anayag. Ngamjak lay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukol ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pagdiskitarak ko umutangak. Ay saanon, amumut ajak kayat ti umututang. Ay katin ka agdawat ka rin ti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam ta agdiskitarak may. Agkanya-kanya talangay. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kaslasaan nak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amot yung makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalaba alako. No nagabrod ka kung mga minide, di nakaurnong ta. Kat si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam. Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga ka na nakaw. Ag-retire mo tayo. Aginanak mo ta. Nakaada kayo day ta. Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayon dito'y balay, tapno saan yun na problemaan ti kanan yo. Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaon tumanay. Diyak kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma iso saanan. No adamay ito diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak matay. Kasapula kaunti ina na. Apaya di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Agkakanat nga minti bagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw. Wine, nakipangana kiti balay daading mo apelay. Imayak ang mga damaited mo akwarta anak kaw. Awan kami trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaal di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo no dahi tapala ti maitod ko. Awan pa'y ngamin sweldo mi. Ay kat pagyamanak latan ano mano ti maitod mo anak ka. Anday gatang may ti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay, tapno saan da na problema ti kananda.
Ngam di da mo kayat. Saan da ka no mapanawan ti balay da? Ay na, amumete nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat ta idan. Takaasin damit. Wan amanong. Ngam panagkunak, napigsapay ni tatang. Nasurok mo ila 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba kahit? Ayan na ito pisang-pisang nga ba daw? Apay aya, nisnis dagi jayon. Apa ngay? Sayang. Nagadupay na kitay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagi jay, ket pang nisnis nga rudan. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano pronto nga pisang-pisang. Isaw ti isuot ka. Dito yan ti pagpwestuak. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw taglabas sa tao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Dito. Palimos! Palimos kakapsat! Maasi kayo, tila kaya, nakaskanyak. Nakapsuta kaon. Adon, tisaksakitin ti bagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos kakapsat! Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimaos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa ngay. Awan no jak aramiden ti kastaw, saan ta amangan. May mayat gayam tag palimos ngam agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga gitay-taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos, ket makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unay ang tirupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw tirupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw arupa no kakasti abanag. Ay, Sumurot ka kiti kanyakin ton bigat bakit. Ta sapahan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgedanta. mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kayat mo ka tagbambanugan. May mayat agpalama na nalaklaka. Agtugtugaw ka na diigit ti sidewalk. Palimaos! Maasi kayo o tilakayan. Asaan na makabaal ngagtrabaho. Palimaos! Sir, Palimaos! Madam! Ni kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimos! Nene. Sikamat gayam na ita pare istong. Apay ngagpalpalimos ka. Ay, awanay. Nakapsuta kong nga trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada ta jak kabaalanain. At ang amin sakit ko. No jak agpalimaos. Awan pangalaak. Ti paggatang ko iti agas. Ay na. Kasi kamot nga ron pare. Mabitla ha? Ito hoy. Awatom na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Tayo talat kwarta akon. Jak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakkalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y.
agpimpensyon ka. Siyak ngay. Awan lang arod pensyon ka masaksakitak pa'y. Nala, agpaagas ka pare. Bayam tano adan to kwartak. Ikan kan tumanen. Ay na, agyaman ka pare. More blessing to come pare. Adto ti kwartayo tatang. Naamwak ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimusak. Ito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayo ngagpalimos. Pangaasi yo kuma, tatang. Adaw, ti urnong ka Nandanin mapuno to idak kalagarapaw na pagururno nga kiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap dandakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay kit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman, basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat kag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka may. Man pare, nakita nga men tay wheelchair yaw, di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bangis ko amang usariti na ita. Mabalin na dawatan ta usariklangan pare. Makapag nakapay mo't pare. Noon na duma, kumapsurak at lusduyak. So may mayat noon na wheelchair ka. Ay kit wala. Alam latan pare. Agyaman ak pare. Kinun gayam. Agpa-opera ak no next week. Kurang pa ito na or ko apag pa-opera ak. Amangan no, adamited mo nga. Uri basit la tulong, pare. Naimbagkan ka, agpimpensyon ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wen nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain ni tikas jingar aramidan na. Numamuan man na ni Manong dayto ay sigurado nga ang tanang. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti tao. Numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit di apabaya kaming anak yo. Wen nga rod ikanyo met iti kwarta na. Ngem saan latta makontento. Kayat nakano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamot ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Anya nga data? Jay papapanak, tatang. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tang. Invest ko nam. Sa ita. Tayaman na hindi bagbagam. Agpadamat la dayta, tatang. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alang nga rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon ta, tatang. Ay, makabanog mo'y tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't bumayag.
nang runa no awan mangta di ti palimaos. Tag-retire ka manan Ay, uwad siya. Masaduta kun nga agpalama. Katusto nga minen Adan samot ornong mon. Adan umdasan na dya apag negosyo ok. Paduak na dya ay. Anya ang negosyo. Basta, mamam daw. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, tatay Stong. Di ka madanakan. Tasyur hitay to'y. Umado ti kwartam. Kasano nga'y, katjak matamam ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanya. Alang araw, makamuka jigaw. Oh, adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ala, madumot law na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't kayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Ibagam tagpaiso kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya kaw? Anya kumagapo ngay ngagtakawak. Basta ada naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan nutilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong Nabayag kuman abimak nang dayjay ajigo. Ay, kat sa bali mo't kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte iti day tao. So nga idulin ko day tao, paanwag to pa Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado day tao, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na, mayata. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin nun. Tanong mga bakak, isardang tan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Dito nagadunga inabak ta. Wan, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Alang harap, sa nabalay ta, agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan di nagado kwartak. Anya, hapay. Naipaapak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kuman di kwartak. Ayam sayang nga talaga. Ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya ngay, di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagel na kaladay ta asugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko mga. Awan ganas kong agbibiyag. Ay agtal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam. Tumakder ka ditan. Kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dapat tugaw.
Apay aditapay ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balay ta. Kunak no andan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya ngay, natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanag ni daw, tatumpa kaklangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. Umay kakit din tamangantan. Naimas di si daan ta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anyat serbit ti panagbiag no awan met makukwarta. Igatangan na kun itilungon ka bakit. Anyat igatang ko ngay, katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tangtangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak wano saan? Nagsayang nga talaga. Bakla nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Ngamadakay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kansaan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam di mo't agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngam di na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no adda ma stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan maturog taan. Maulaw akong Mela. Matayaksan. Ha? Anyat sasawam. Ay ayaban na kung raamang kanilang ko. O may daksuksoko na nan. Agpuraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ha? Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ha? Ala. Napukaw nan sa mga agpay so tipuot nan. Ay na, una yun aya. Ay istong, agring ka! Ninanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay, Nanang? Agkakapsot. Di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na ti puot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang na ron. Tagrubatak, Nanang. Timpuarte agduduma asakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga rod, anak ko. Katanya ngay. Pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan.
Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abay-bayan. Di kayo unagladladingit tapno daras ti pa naging bagyo, ah. Pakawanin ta. No saan kayo ngayong pangpangag iday? Kitagyaman ak nasaan da ka abinaybayan. Baldaw lakay. Apay no itagtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da. Masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ka. Marigrigatan damutan ngag sa politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam lam namaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon dati daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabtrabahon. Kabailak at trabahuan. Nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak ta aso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datati rumbeng amang sukay ka lagi jay. No saan da kumaanak as asawa? Di kadwata kumapay la ida dito'y balay. Ay, hanyan, ti kasta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tayo ti kasta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagi jaywan no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan ti bagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung ti bagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pay lang ti bagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat tagtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalis siya anak ide. Ije na tayon akong pare. Ayagtal na ka. Ti lalaw-lawatem. Manon adi ka dati napalabas. Ngam di mo pay lamapuna si ti panunot mo day nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin. Nga uray laklakayang kan. Ne, apay kasta tila ngayo nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay balay. Apay, nagapa kayo manan kin ni tatang aya. Ay, makapasuron di amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki ka no di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan ka no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ang tibagbaga na kada kayo. Huwag nga roda. Iso masursurunak. Ang amawan kinapudno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang. Di kay madanagan. Tanairwam kamin kin ni tatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kin ni Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat, di amayaw. Ngam no sumro ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasjengar aramidan na. Isubli kong te binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, addan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Ingatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Ala nga rod, apag iso. Maibibos matantay bagas mi ading ko. Hay, naggiriga lakit ti kastoy biyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natanggan prutas. Tapno adda kumamot maila ko. Nagbasay ti mulmulaan may alote da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngam awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Hay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan.
Ay na, amumat ng tugali jay amata, Jimmy. Kaya't naabukudan ti kita jay daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabannog mo ti agarado. Kahit kabalampay, ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta ken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aging gat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublak jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno maadaan da iti sanikwa. Baldaw! Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagijaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ta ko na tatinultulungan kamot idi nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay di kasi kalawa tidaga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan titawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartekan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na barte ka kon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit na talaga ti panunot mo, alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pa ilaang. Mapakawan kamot kat no aklunong tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ampay laputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan nak sa amot susi. Saan kang uyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang ardag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbali na ka na punong asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dagdyan lapayag da. Nagdadakkel. Kit nagdakkel ti lapayag da iti kumparay. Iso timbalaan-dasan na siyak. Diyak mukang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglutluto iti kusina. Uy, tapi manaw manan iti balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukano manan ni tatang, iso pinanawan na. Apay mga minakas dyan ni tatang mo. Tila isidsidir na ka ni nanang. Kanasingpo mo ni nanang. Jackpot yun na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabilan ti nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti panagkonkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Uy nga ron Iso nga adayo tirik namin kinitata. Naungat iti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Basit la kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na, imutan na, gapo iti kinakamrod na. Ay, jak amoy ti tayo dya abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng.
No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigata nun. Kimutong pa'y nga rudan. Kunak nga rod nga itad nanti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen nga rod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigregatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, diya mo nga rod no kasano ti pamay akamang kumbinserita asawa ka ding ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay naimbaga kamin dagitan, nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy, ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko Kit no arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taag kuyog kay itong agaplay. Dede. Ay sos, lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Anya nasapa, naladaw pagit din Di nakmairiniing, kunak ariingin na kamasapa. Nasipngot pa'y laang. Masapo lang marugya akong tagmula, tapno malpas ko dyan mulmula. Kumangang kapay Inton aldaw ton, sayang ti oras. Sige, babanaon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y atyan mo agkarasakay. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo ngamin da itapan na nga iti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko, barang makatsambata iti naging presyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutungkan. Apay numanangdan kalaangan iti kaduam agtrabaho di talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan. Tanay nakapsutak mo tin ngagtrabaho. Nalakaak mo tin na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga uray sisya ngagtrabaho. Nalakalang data. Hello Jimmy, kumusta kan di abroad? Masayat lang tabakad. Naging krisman ng disuldomi kin ni bayaw. Ay kastaya. Wow, kanasayat nga ron ano kasta? Agpawitak man no bigat bakad. Inkanto gumatang iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaaten lakay. Kamaudyanan na. Makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaid ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Wan bakit? Ikararag taan na salon at taka na yon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wan lakay. Kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan nakunay para kada kayo, anak ko. Ti amok karod kat agnanayon ti kinamarigrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti idudur as ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaan kumalat ta ti kinapakumbabayo, anak ko, Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanyak. Nagijay nga anak mo susay.
Tapay manan. At daya in tulong mo kadakwada, iso adim mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanya? Saan da agpursige agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta, no addadalaang ditaw nga aggamgamulo iti daga. Ha? Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada, tapno agpursige da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabala na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Na, apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damutan, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga misumulat ta ti ugaling. Agturay mo lat ta ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangarudan. Tulong damutan akadataan nagandak da. Iso abayadan da, titawidon da aldaga kadata. Nalakalaang, ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo no pabayadak titawidan nyo. Sana bali, tanapintasan ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no, nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray siyak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan yaw. Da kami laen tatulong yumot tanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay may. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tatang. Agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay may. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Ket uray sa bali pay dayta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rodan at idaga tawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Jak amo ano bayad da dayjay wano intad dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida, di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siyak pala timang gamulo ka dagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan tayo ti maimulay jay. Baknang damo ilagay. Saan dan ang pagan tagtrabaho iti daga? Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di mo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabailam nga raud. Wen, manang danak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Ket nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan ni tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta dya mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray san yung ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakayan na di agbalbalew. Ay na, nagpinsamot ang titudo bakit?
Kasaruda ito yun nga eh. Anya nga ron nga, kada bagyo na. Ay na, awanin na kitimulak. Nadadahil dami na eh. Kasarungay jay puuna. Sapay dakil ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramidin ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Tapnusan na madadaal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak matan ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mat jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kaw no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan magarod pagbayad kumare. O di da dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta paray. Yeah.